Ogie, ogie, ogie! Ogie, ogie, ogie! Ogie, 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 ogie! Shemai, pawb yn barod i ymarfer corff heddiw? Is everyone ready to exercise today? Ardderchog, excellent. Mr Fit dwi a croeso i Factory Fit a 5 munud I symud. I am Mr Fit and welcome to Fit Factory. Heddiw, rydyn ni'n mynd I ymarfer corff a ddysgu lliwiau. Today we're going to exercise and learn about colours. Byddwn ni'n mynd I ddewis lliw a wneud symudiad I gyd fynd gyda lliw. We are going to choose a colour and then do the moves to go with that colour. Hapus iawn? Ardderchog. Right, first some shout outs and some thank yous. Ysgol Cymraeg Ystrafera, Brodyr Cynradd, diolch yn fawr iawn. Blaenhonddan Primary School, Active Conwy, Dŵr Felyn D&T Department, Ysgol Bai Baglen blwyddyn 6 a Ysgol Bai Baglen Cymraeg Campus a Ysgol Llynderw blwyddyn 1 a 2. Diolch yn fawr iawn a diolch am gefnogi. Nawr te. Coch, red, deg, 10 mountain climbers. Melyn, yellow, 20 eiliad, 20 seconds, rhedeg ar y smot, running on the spot. Oren, deg, squat and kick. Gwyrdd, green, 20 eiliad, 20 seconds, jumping jacks. Glass, blue, deg, 10 squats. Porffor, purple, 20 eiliad, 20 seconds skaters. Pink, 20, 20 squat and punches. 10 squats, 20 punches. Black, D, deg, lawr y lan, 10 down and ups. Gwyn, white, 20 eiliad, 20 seconds, marching with high knees. Brown, deg, 10 shoulder taps. Byddwn ni'n wneud lliwiau mewn I 2 rhan. Dyma un cyntaf, dim stopio. Right te. Barod? Ready? 3, 2, 1. Y lliw cyntaf ydy coch, 10 mountain climbers. Y lliw nesaf, melyn, 20 eiliad, rhedeg ar y smot. 3, 2, 1, ewch. Halfway there, dal ati, keep it going. 2, 1, stopiwch. Y lliw nesaf ydy oren, 10 squat and kicks, deg. 3, 2, 1, ewch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lliw nesaf ydy gwyrdd, 20 eiliad, 20 seconds, jumping jacks. 3, 2, 1, ewch. Deg eiliad I fynd. Tri, 2, 1, stopiwch. Nesaf, glass, 10 squats. 3, 2, 1, ewch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ardderchog, da iawn, excellent. Ymlaciwch nawr, rest a fwch dŵr. Dyma un nesaf, dim stopio eto.
Lliw cyntaf ydy porffor. 20 eiliad, 20 seconds, skaters. Y lliw nesaf, D. 10, 10, lawr y lan, down and ups. Y lliw nesaf, gwyn. 20 eiliad, 20 seconds, marching. Y lliw nesaf, brown. 10, 10 shoulder taps. A lliw nesaf, pink. 20, 20 squats and punches. Y lliw cyntaf ydy'r porffor. 20 eiliad, 20 skaters. Barod? 3, 2, 1, ewch. Deg eiliad i fynd. Tri, dau, un, a rest. Ymlaciwch. Y lliw nesaf, D. 10, 10, down and ups. 3, 2, 1, ewch. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, da iawn. Y lliw nesaf, gwyn, 20 eiliad, 20 seconds. Marching, high knees. Ewch. Da iawn, keep at it, dal ati. 3, 2, 1, stopiwch. Y lliw nesaf, brown, brown, 10 shoulder taps. Barod? 3, 2, 1, ewch. 3, 5, 7, 9, 10. Da iawn. Y lliw nesaf, pink. 20, 20 squats and punch. 10 squats, 20 punches. Barod? Ewch. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Da iawn. Stopiwch, ymlaciwch eto, rest. Dyma un olaf. Byddwn ni'n cymysgu lliwiau. Brown, 10, 10 shoulder taps. Lliw nesaf. Gwyrdd, 20 eiliad, 20 seconds, jumping jacks. Lliw nesaf. Coch, 10 mountain climbers. Lliw nesaf. Porffor, 20 eiliad, 20 second skaters. Lliw nesaf. Oren, 10 squat and kicks. Reit te, 5 symudiad, 5 movements. Ydy pawb yn barod? 3, 2, 1, bant yn ni. 10, 10 shoulder taps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da iawn. Y lliw nesaf, gwyrdd. 20 seconds, 20 eiliad, jumping jacks. Barod? 3, 2, 1, ewch. Da iawn. 10 eiliad i fynd. 3, 2, 1. Da iawn. Lliw nesaf. Coch. 10 mountain climbers. 10 mountain climbers. Barod? Ewch. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da iawn, lliw nesaf, porffor, 20 seconds, 20 eiliad, skaters. Barod, ready, ewch, go. Da iawn, dal ati, keep it going, keep at it. 3, 2, 1. A lliw nesaf, oren. 10 squat and kicks. Barod, ready, band y chi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da iawn, arferchog. Stopiwch, ymlaciwch, rest. A fwch dŵr. Da iawn, arferchog. Give yourselves a clap. Diolch yn fawr iawn bawb am gofio I symud. Dewch yn ôl yn fwy o'r Mr Fit yn y dyfodol. Join me next time for another workout coming soon. Cofiwch dilynwch ar Twitter and subscribe on YouTube. Diolch. Hwyl am y tro.